پشتی 26 سالان تماشاوان اینجا 26 سال عبدالله اوجلان در کت پیشی کامره آخفی 6 حوال وی پیرا بون 4 لسر پیان بون 2 کلکاوی بون 1 لچپ 1 لراست رونشتی بون دونا دنگ عبدالله اوجلان وکه دنگ وی بری بون هرچه قاس تمنی وی چوبجی 7 سال بنجی لی اوجلان هین زندی مایه یعنی هیبتا بره دروی عبدالله اوجلان دا دیار کرن براستی آخفتنا اوجلان ده درباره پیواجوی چاره سریه و چک دانی نا پکه دو پیاموی 7 دقیقان دریش کر بحثا گلک تشتان کر بیگمان بحثا صدما آوا کرنا پکه کر گوت وی دمی پیوستی پی هبو نه ایدی پیوستی پی نماش برکو اینکارین بره لسر کردان ایدی نمانه لسر آزادی خوشی گوت وی تجاران آزادی خوی شخصی نکریه پرسکریک و لگوری فلسفه وی جواک چقاس آزاد به کسی تیدا آزاد به عبدالله اوجلان دیار کرد که ایدی دما خباتا سیاسی و بانک لپارلمان کرد که برولا خرابه لحمو آخفتنا ویدیوی یا عبدالله اوجلان تماشا بکن. Değerli yoldaşlar, Komünist Yoldaşlık Hareketimizin geldiği aşamaya... Rehavalin heja. Tevgera maya ku xad dispera hawretiya komünalist der rawşa xaya hayu perskerekên heyda tekildarî rên çareserkirina perskerekan dibara bejî ez ê bi nameyeke berfireh û şênber bersivên afrîner bidim wew vê yekî ji weke erkekê exlaqî dibînim. 27 Sibata 2025 min banga aştî û civaka demokratîk kir û ez hê jî vê bangê diparêzim. Di Kongreya Donzan axwe helweşandina pekekê de we bi berfirehî û bawayekî pozîtîv bersiv da û ez vê helwesta we weke bersiveke dîrokî dinirxînim. Di vê rewşa heyî weke encameke dîrokî û hêja were dîtin. Di vê navberê de keda hevalên ku bi rola pirê rabûne jî ew qas hêja û bi qîmet e. Dawiya hemû pêşketinên ku çêbûn bi qasî ku veguhertineke dîrokî bin, min manîfestoya civaka demokratîk amade kir. Ev manîfesto weke serketina manîfestoya rêya şoreşa Kurdistanê ya 5 salî ye. Ne tenê ji bo civaka Kurd, her wiha ez bawerim ku ji bo herêm û hêzên civaka gerdûnî jî xwedî heman naverokê ye. Tu fikarên min nînin ku ev yek mînakeke serkeft ya kevneşûpiya manîfestoya dîrokî ye. Dikarim aşkere bibêjim. Ev pêşketin di encama hevdîtinên ku min lê îmraliyê pêkanîne çêbûne. Ji bo ev hevdîtin li ser bingehê îradeya azadpêkwerin hewildan di asta herî jor de hatin nîşandan. Qonaxa heyî me neçarî derbasbûna gavên nû yên praktîkî dike. Ev qonax û gavên wê yên pêwîst xwedî girîngiyeke dîrokî ne. Ji bo were fêmkirin û li gorî wê dilsûzî bê nîşandan girîng e ku em pêş de biçin. Tevgera pekekê ya ku xwe dispart bi dawîkirina înkara hebûnê û avakirina dewleteke cuda, stratejiya şerê rizgariya netewî hatiye bidawîkirin. Hebûn hate naskirin, lewma armanca sereke jî pêk hatiye. Ji ber vê dema xwe temam kiriye. Ji dervê vê rewş weke dubarekirin û xetmandin hate nirxandin. Di dubarekirin û xetimînê rû bide. Li ser vî bingehê jî wê rexne û rexnedayînên berfireh her berdewam bin. Ji ber ku siyaset valabûnê qebûl nake divê stratejiya bernameya bi sernavê aştî û civaka demokratîk, siyaseta demokratîk weke taktîkeke bingehîn bi hiqûqeke hevgirtî were dagirtin. Di wateya xwe ya dîrokî de em behsa pêvajoya diyarkirina çarenûsê dikin. Di rewşa heyî de danîna çekan bi dilxwazî û li ser bingehê hiqûqê xebat avakirina komîsyoneke berfireh û erkdar li nava Parlamentoya Tirkiyeyê girîng e. Şert e ku gavên ku werne avêtin bi hişyarî bin û ji mentiqeke teng dûr bin. Ez dizanim ku gavên bêne avêtin wê wala neçin. Ez vê samîmiyetê dibînim û jê bawer dikim. Lewma hewildan têne kirin ku derî bêne vekirin û gavên praktîkiyên berbiçav bêne avêtin. Fikrên ku ji aliyê min ve hatine pêşkêşkirin weke sernav evin. Yek, bi cîhanîna berpirsiyatiya ji aliyê her kesî ve û pêkanîna armanca aştî û civaka demokratîk. Tenê bi xwegîhandina perspektîfa entegrasyonalîst a pozîtîv pêkane. Ji hemû tiştên ku hatine gotin encam derdikeve. Pekekê de ji armanca avakirina dewleta netew berdaye. Bi vê yekê re jî de ji stratejiya şer berdaye. An ku dawî li hebûna xwe aniye. Du qonaxa heyiya dîrokî de bendewarî hene ku ev rewş hên ber bi pêştetir bêbirin.
یا دویم جبو هم خباتین مجلس و کمیسیون بواته بکن هر وها جبو هم فکارن رای گشتی جهوله راکن ده چارچوبه سوزن کمدان دوی بردان خواه چکان جالی دورن پیوندیدار و رای گشتی و با آوائی که خوازایی ورم پیشوازی کرن آوائی کرنا مکانیزم بردان چکان و پیواجوی بر پیش ببه او به دلداری ببه به داوی کرنا شر چکداری و دربازبون قناغ حقوقی و سیاست دموکراتیک او نتیک چونه برواجی دوی وکا سرکفتنه که دیروکی ورن نرخاندن دیکلداری بردان چکان و ری و ریباز بین نشاندان و بلزگینی ورن جیبجی کرن یا سیم دم پارتی که دبن سیوان پارلمان توی دایه و تاوی پارتی اندن جبا پیواجو سر بکه و ارکین که بکه و سر ملیخواد جیبجی بکه خاله کدن دوی نو برده جبو مجار آزادی آمن که وکه شرط ده همو متنین بریاران ده هاتیه دیار کرن ده بیجم هون دزانن که من تجاری آزادی خواه شخصی نکریه پرسکریک دواته فلسفی ده جی آزادی شخص جی آزادی مالا و آوا به و تماشکر خاطری و